Biti rukovodilac javne institucije je odgovorna uloga s velikim pravima, ali i odgovornošću. Sitnice mogu imati ozbiljne posljedice. Dajete djetetu službeni telefon za igricu, za čiju instalaciju je potrebno isključiti jednu zaštitu na telefonu i dati aplikaciji prava koja traži. Kakva može biti šteta od toga? Instalacija zlonamjernog softvera može otvoriti vrata napadaču, koji preuzima kontrolu nad telefonom. Na poslu, napadač preko vašeg telefona šalje e-mail administratoru. Administrator otvara prilog. Zlonamjerni softver omogućuje pristup bazi podataka, zaključava podatke, traži otkupninu. Situacija izmiče kontroli. A nije moralo biti ovako. Poslovni telefon ne koristite za neovlaštene aplikacije. Definirajte politiku upotrebe i ne isključujte zaštite. To može spriječiti napad. Budite oprezni s porukama. Ažurirajte antivirusni softver. To može spriječiti napad. Za administrativne funkcije koristite dvofaktorno potvrđivanje identiteta i redovno pohranjujte rezervne kopije podataka. To može spriječiti napad. Podijelite mrežu na dijelove. Pratite mrežni saobraćaj i strogo kontrolirajte pristup resursima. To može spriječiti napad. Ulaganje u cyber sigurnost je izuzetno bitno za svaku instituciju. To je odbrambeni zid koji vaše sisteme čuva od cyber napada. Cyber sigurnost omogućava da usluge na kojima je izgrađen moderni svijet funkcionišu kako treba. Treba li se predati kada se incident već desio? Ne. Šta se onda može učiniti? Srećom, imamo CERT, odnosno CESIRT, kome se možemo obratiti čak i kada se sve čini izgubljenim. CERT, odnosno CESIRT, je tim za odgovor na računarske sigurnosne incidente i on može biti posljednja šansa da se sačuva što se može sačuvati. Imate li taj tim u instituciji, u sektoru, nekom od državnih nivoa? Jer potreban vam je, čak i ako to ne znate, još uvijek. Treba svima nama.